Srpska napredna stranka obeležila je svoju slavu u svim odborima u Srbiji kao i u Južnom Banatu. Time ova stranka pokazuje jedinstvo i snagu u svemu što radi i čime se bavi. U gradskom odboru Srpske napredne stranke u Pančevu uz prisustvo članova i prijatelja stranke presečen je slavski kolač. Neka zaista Sveta Mati Paraskeva bude vaša zaštitnica pred vaskrslim Gospodom, a ujedno i da se ugledate na nju, da zaista i vi, sledujući kao što je ona sledovala i kao što je ona bila ona koja je proslavila Gospoda i na kojoj je Gospod upravo proslavio se u svojoj sili, a vi isto tako da se molite Presvetoj Majki Paraskevi da vam pomogne u ovim teškim vremenima, da upravo onako kako je to po Gospodu, kako je to po veri našoj, čuvate i rukovodite i našom državom i našom gradom i svim onim što je dobro. Domaćin slave, poverenik gradskog odbora Srpske napredne stranke i gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović čestitao je slavu svim građanima koji slave, ali i partijskim kolegama. Braće i sestre, hvala vam što ste danas ovde na ovaj dan prepodobne Mati Paraskeve, Svete Petke, zaštitnice naše stranke, što smo se okupili ovde danas u nadi za boljim i što boljim zdravljem u ovim teškim vremenima, kako je otac Radoslav rekao, to je ono što je najvažnije, ali i u nadi da ćemo imati podršku veliku na putu kojim idemo za napredak i boljitak i našeg grada i naše države, a u onom poslu koji je na dobrobit svih naših sugrađana. Hvala vam što ste došli, želim vam srećnu slavu i želim vam prije svega dobro zdravlje, ali i puno sreće i ličnog i poslovnog uspeha. Aleksandar Stevanović predao je kumstvo za sledeću godinu Nadi Milanović, funkcionerki Srpske napredne stranke. Slavu Svetu Petku obeležavaju i odbori Srpske napredne stranke u celom Južnom Banatu.